evni biz Ayargul koyunca çıkargan edik. Bu koy Bahçesaray'dan uzakça hala. Onun için sağ olsun Elnara Gvardiya dostum bana ayaktaş olup böyle koylarga alıp barmağa tırışa. Kırımda çıkan foto resimlerini gelecek yıldaki böyle takvimde toplamağa tırıştım. Захватывающие дух виды, неизведанные уголки родного Крыма и колоритные крымско-татарские домики собраны в календаре Эвим Кырым. С каждым местом связана особая, бережно хранимая история. Эвим Кырым – это проект фотографа Бие Шевкиевой, идея которого зародилась в Бахчисарае 2 года назад. Мен в Бахчисарайда чехкере сеферле барган едім, ләкин он 2022 сенесі көзіме ажынықлы ауда қалған Қырым-татар evleri ilinген еді. Шы күнден башлап, мен бүтін Қырым-татар evчеклеріне, Қырымда сақланып қалған evчеклеріне хатыра оларақ келечек неселерге қалдырмаға істедім. Менің зинатым фотограф, оның үшін мен фоторесімлер вастасынен бұл evlerinin көрініші ажынықлы алы олғанны көстермек үшін фоторесімлер чыгармага башладым. Фотографии Бие Шевкиева размещает в соцсетях, чтобы они были доступны всем. Проект Эвим Кырым стал привлекать внимание молодежи. Каждая поездка – это не просто увлекательное путешествие, а экспедиция с целью больше узнать о родном крае. Присоединиться к инициативе может каждый. Мен 20-ге якын кой вечерлер зиярет еттім. Оларны менің sayfamda көрмеге оласыз. Çoğu su evlerinin sabulları onlarını bakmay. Köylerde çok bakılmagan ev kalgan. Elbet evde kimse yaşamasa onun damı bozulmağa başlay. Karasu Bazar tarafına evler, onlar çoğusu samandan yapılgan. Saman taşlarga bakanda pek tez bozula. Onun için Karasu Bazar tarafında kalgan evçikler de tez öz görünüşünü joyalar. Бие Шевкиева старается показать сохранившиеся крымско-татарские дома по всему полуострову. Одна из ее целей – привлечь внимание к уходящей старине и побудить сохранить национальную архитектуру. Артымда Бахчисарайда сақланған Қырым-татар evчеклерінден бири. Бұл ev этнокомплекс азбарында ерлешкен. Мен велесем, бұл насыл олып bizim evlerini сақламаға мүмкін яқшы бір örnektir. Мен істер едім, Қырымның әр көшесінде en azından bir evçik сақланса, Немари Абиде оларақ келечек неселерге мен білесем пек яқшы олар еді.